Luke 23 verse 46. Sesiyabona bazalwane. Bashumayelile bacethile. Glory to Jesus. Lithi leli verse uthi Jesu ukhuluma live leqina uthi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Glory to Jesus. Ngamanye amagama uJesu uzama kuvetela libandla ukuthi akekho umuntu longathabatha impilo yakhe. Kepha uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukukhipha impilo yakhe. Lithi iBhayibheli uyamemeta uthi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Lithi asamemeta Jesu lithi emhlabeni wonke kwafithibala ilanga kwabese kuba mnyama. Uma kuba mnyama lithi iBhayibheli lami lithi ngasephakathi etempelini kwakade kunengcebo kade yaNkulunkulu ithandaza phakathi etempelini isakhuleka ngasetempelini. Lithi lami iBhayibheli umhlaba wonke sekagcwele ngumnyama. Lithi isephakathi khuleka lithi isephakathi etempelini ngoba itempeli bazalwane lithi iBhayibheli belikade lehlukaniswe kathathu. Lithi bekuba khona indawo lapho kwehlala khona abantu sekuba khona indawo yesibili lekuthiwa ingcwele sekuba khona indawo yesithathu lekuthiwa ingcwele. Elithi iBhayibheli lami kwakade hlala umphongolo wesivumelwane. Lithi lami iBhayibheli makaqeda khuluma lesi athi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Lithi lami iBhayibheli isengo sentempele asiqalanga phasi kepha saqala phezulu sadabuka. Lithi lami iBhayibheli uma sidabuka